Khasini la engalolu daba kulumehlele ukuthi ke ubeyitshela ukuthi owesifazane azona naye ukhulelwe ubeyitshela ukuthi owesifazane azona naye usenengane njengoba abeshilo kanti akunjalo owesifazane mase kuvela njengoba ithe ingane ishonile kanti kungcwatshwa uNoduli khona kuMageba yena uzothi kwenaba ngalolu daba sabona uMageba kunjani Ngimbekelele buthatha mina nohlelweni nabalali njani kodwa mina ntamba Mfowethu siyaphila sibone udaba lapha olushaqisayo ephephandabeni isolezwe oluthi wawazi ukuthi owesifazane ozana naye ukhulelwe watshelwa nanokuthi ingane isikhona qiqi ingane isishonile awusilandise mfowethu uqala nje kodaba kwenzeke kanjani Hey ngizobeka nje ngendlela engibeka ngayo kodwa ukuthi futhi ile isheshe ibonakala ukuthi lento yenza kanjani owesifazane ubesebenzisana nomuntu obemithi so lo muntu obehamba naye obemithi yena bethatha i-scan kuyena ayeza kumina ngikhombisa i-scan enze yonke lento lena ngikhombisa i-scan everything was ngendlela kwenzeka ngayo then besebenzisana nabantu abaningi kakhulu so ngoba manje naye lo muntu lo ngizengikhokhela nje omakhaza nobani no funeral bani mana ingane sekuvela ishonile ukhokhela zonke lezo zinto ngikhokhela yonke lento lena ngenza nje ama-arrangement omngcwabo yonke into malini mfowethu ufika nje ekhaya before afike ekhaya umgodi sesumbe siyahamba-ke manje umgodi siyawumba yenze yonke into ufika nalo muntu lona owamasingcwabisane uthena ingane ilale kubona kanje wayigqokisa benza yonke into beza nengane kwaphekwa ekhaya ngathenga kudla ngathenga yonke into ongayicabanga ukuthi kwaphuma umphakathi wagcwala umphakathi then mase kwenzeka yonke lento lena mase befika-ke usefika nokhazini bakho ufika nabantu afika nabo kwena okhazini bakhe nabo abafuduthu bafika late bafika nje baba late inyanga kancane baba late ngo30 minutes bafikana kanti sema singithi ngehlisa ibhokisi emotweni lalo bhuti lo kanti lo bhuti lo uyalazi udaba bazi yonke into kanti lo ngase ngimbuza lo sisi lo ukuthi wena wafaka ubani kulento le kanti iskin esidala so since i-pregnant yakhe iqala ethukhulele wa-introduce umngane wakhe which means baningi abantu sebewungcwabele labo noDodi ney'ngane engasona hayi mase kuthi-ke nithi mina ngicela ukugeza ingane ngoba before ngingcwaba ngoba lapha ekhaya sifuna emalibani nasekhaya sifuna ukugeza ingane ukuthi sibone ukuthi kuhande kanje mana kwaMageba useza nje lapha ekuthenini uyigeza ingane lo wesifazane beningahlali naye beningahlali endaweni eyodwa futhi useThekwini uhlala eThekwini mina ngisemandeni okay so ukhulelwe njani mbonani siyabonana uyafika siyabonana ufika nama-scan na yonke into ngesikhathi lo wathi phela umuntu osifazane omkhulu kunabantu besifazane uthi nawe uzawuthetha uthi mesasibonakala kodwa manje uyayenza lento lena ufika ne-scan wenza yonke into uthi masima ukuthi ngilele naye ebusuku mhlawumbe bese vele angivusa futhi isisu kuba ngazi ukuthi ingane iyanyakaza athi bamba nayo ngathi iyanyakaza yonke lento le hayi iqhubeke indaba usuthi senigeza-ke usucela ukuthi igezwe-ke wasekwenzekani ngivula phela ibhokisi-ke nomfowethu ngivula nayo ibhokisi ingane mangithi ngivula ibhokisi sengithumelele indishi nengane yonke into imali yonke odokotela from pregnancy test from eqala likhulele ubulokhu ufaka imali nje wena yonke into ngiyenza accordingly so ngelanga lomngcwabo awubangabekho umlindelo angathi phela ingane encane manje phela ingane mayifika incwadi manje yebo kwaphuma umngcwabo kwaphuma yonke into kwaphuma induna kwaphuma abantu kwaphuma omama kwaqala ngoba laba abantu basuka eThekwini sabahlala sabalinde bafika mabefika bese nithi ilungile lo baba lo vele ngayicisha imoto manje simkhiphe ibhokisi emotweni encane ngale lo baba lo besuke ehamba akahlali 5 minutes washiya kanjalo hamba lo baba lo ukubalula kwebhokisi awukuzwani ngakani lithatha angithi phela phela ingane encane ncane ibhokisi lakhona
thatha ibhokisi ngibeduze komgodi sekumbe umgodi wonke into ekwenzeke yonke leteyenzekile bese ngilivula ibhokisi ngivule ibhokisi nabafowethu nginayisigeza ingane ke mangithi ngiyakhipha ngivula ibhokisi ngithi mina lo muntu lona uvula amehlo unodoli lo ngithatha ukuphako bese ngitsebo yabona namhlanje ngiphuma enkantolo kade ngothetha lelo cala njengamanje ngoba ngina 2 hours ngiphuma enkantolo ngicade ngothetha lelo cala kusasa ngiyothi ngiyekwelinye icala futhi again lo mndeni yonke into kanjalo lo baba aza sithi ngifonela kasathola lo baba in less than nephumile awuphelanga nje 3 minutes ihambile ngaleso sikhathi uphi lo ukhona nangu la yena usola ukuthi na uthi yena ingane futhi bayintshontshile esibhedlela kahle only to find out ukuthi umese equestioniswa kahle amanesi namaphoyisa yonke into wasechaza ukuthi nano kahle akazamithi kwaseqaleni how bamcheke ukuthi kwathiwa akazamithi akazenze lokho yonke lento yenzeka nje introduced umngani wakhe ehlangene nofuneral parlor le awazi uAMS bane kanjalo ngibhizi ngiqhubeka yonke lo umngani wakhe which means lento lena intendala Yo mina ngenza amalungiselelo nje ngomncwabo kufika induna ngobani namhlanje bengisenkosini nje ngokukhuluma ngothetha leli daba lengoba ngikhuluma nawe nje manje ngithanda kubuya ekhaya so lowesifazane la manje akatholakali kodwa icala li-only rase emaphoyiseni angizazi ukuthi yena uzokwenza kwathi ngendlela okwenzeke ngayo washaqeka wangithatha nomndeni wangithatha nomphakathi wangithatha nomndeni yonke into ngiseyikoletini ungishiye ngigacele wangishiya njengoba yonke into ngifuna ukubuza la ukuthi ke umphakathi njoba nabantu abadala babe khona abanumzana zinduna omama bezokhalisa phela njengomndeni bathini mase bebona lemhlolo bashaqeka bonke no njengoba namhlanje bebesenkantolo bebegcwele bonke inkantolo ithe phama ngoba uyabona imali engicabanga ukuthi yabona mangitshela ukuthi imali engayisebenzisa mhlawumbe ngomgcibelo ngoba uyena wayezofika ngeSunday engangikhokhela ile funeral parlor bani whatsoever yonke into more than 12,000 ha angiphathi engisebenzise ngophethe cash obani whatsoever ngoba lento mangithi ngiyayisonke masehla ngoba ube waya eDington wahlala washutha wayishutha eDington wathenga nengubo zengane yonke into eyengubo zengane ngiphathike wonke into ke ingubo zengane mngole uhlala ukhipha imali nje kuyothengwa ingubo zengane ngayo imali u3000 3.5 yonke lento le wahamba waya eDington wafika wahlala emabhentshini washutha in fact wayekahle wayefuna ukonto ukuthi ingane azofika nawo la mina kwasho ukuthi le icebo lakhe la ngaphumelela wasenginikeza ireport ukuthi ingane ongcono sincobele ekhaya watshela nomndeni wakhe futhi ukuthi naye awuze ngathatha futhi mina imali ngafaka mina ngaqasha imoto yomndeni wakhe ukuthi umndeni wakhe uze ekhaya wawona umndeni wakhe uthe mase kwenzeka yonke lenkinga le umndeni wakhe uyaqala phansi inkinga futhi ukuthi kufanele ubuyele umndeni wakhe ngoba ubungazi lutho kwangempela ngoba umphakathi wawuthuthuka kakhulu baqala phansi ukuthi umndeni wakhe laba futhi abasinayo imali ukubuyela emuva kapetrol ngapha ukuqala phansi futhi banikeze imali kapetrol umndeni wakhe futhi hey Dabezitha hayi phephisa mfowethu hayi ngeke okungeswele ngiyafisa ukuthi omunye umuntu osilisa inyanga abantu besifazane lena njengamanje kodwa ke hey ngendlela esikhuluma ukuthi gender based violence bani kodwa kulokhu kuhlukumezeke mina njengomuntu wesilisa nomndeni nawo yonke into ungayicabanga kodwa lento ngifuna ukuthi ngoba bengayedwa baningi abantu abafanele beboshwe so baningi abafowethu abayingcwabile labo nodoli futhi baningi abantu abangcwabile abangazi bangcwabe kanjani ayikwazi kwalikhuni mfowethu hayi indaba ezithi siyabonga mani ni mfowethu sicela nje niduduzeke sithi phephisani kanza kwethu ngokunehlele phephisani kakhulu kubhlungu kodwa nje udaba ngoba ulibambe njengendoda walifaka kwabomthetho wenze kahle kakhulu lapho mfowethu ungayibambeli wena impindiselo
Yebo ngoba yabo nje lezi insuku akubuthongo angibaza ngilale kunabantu abangilalisayo ukuthi ngikwazi ukulala endlini ekhaya noma endlini yami ngikwazi ngeke odokotela bangibhukhela bakwaso banginikeza ngisho amaphilisi ngiyaqala ngisho ukudla amaphilisi into kuthiwa amaphilisi okulala ngoba ubuthongo into engayazi ukudla kuyengadleka for 2 days kwathiwa kuyakhokha ukuthi fanele ngisho Mfowethu phephisa mntaka baba phephisa ngosizo lwenu uma nikwazi ukuthi ningakwazi ukuthi ningisize nani ngendlela engangisiza ngayo ngiyacela ukuthi ningisize ngoba angazi ngizodlula kanjani lesimo but ngizodlula kodwa angazi kanjani kodwa ngizodlula kodwa angazi kanjani Mfowethu awubeka nje indlebe sokhuluma nesazi imithetho lapha uthabane umfoka Mpungose ovela lapha kwaMpungose tennis ke sizithuko hlangothini labo njengabantu abazazi imithetho bathini kulolu daba njengalolu Yeah siyathokoza kakhulu Mageba uqine mfowethu All right. Kulungile. Ake sikhulume noMpungose la. Kuba. Ngibingelela abalali bokhoze FM South Africa yonke namaphethela. Nansi kana lapha wemntaka baba inzuka ayike uqobolwayo. Inkila ayitheka. Hayi beka kuyinkinga kakhulu. So ngizoveza nje esayidini lezomthetho ukuthi lecala libizwa nge-theft by false pretense. Lo muntu wesimame angachajwa criminal case avele enkantolo nalabo bonke abesebenzisana nabo. And futhi umfowethu angakwazi nanokuthi al-attack ngohlelo le-civic claim lapho ezokwazi khona ukuthi aclaim zonke indleko ezenzakalile and ku right kakhulu futhi mewukuthi kukhona nane funeral pyre esuke ekade involved lolu daba le funeral pyre I think nayo idinga ukureportwa kwi organization lezomngcwabo babunala so yeah then bese kuthi ke usisi lo angakwazi ukubhekana nesigwebo ngalesenzo sakhe esingalinganisela mhlambe 3 years uyabo angakwazi nekuthiwa inkantolo yamlahla ngecala and ngabe udirect in prison another thing mhlambe ke sengadependa nanokuthi unawo yini ama previous conviction ukuthi mhlambe khona amanye amacala akamlahla but lokho kungaba ku discretion yenkantolo ukuthi inkantolo ibona kanjani ukuthi ingamgweba kanjani but nje icala lenzile li serious akulona icala elincane laba bangamasingcwabisane ke njengoba bekade bebandakanyekile nabo la kuyibona abahamba phambili namabhokisi nayo yonke into nemali beyifuna bangathathana nabo inyathelo ngalolu daba nabo futhi laba ba involved bangaba okho accused eboxini ngoba kahle crime serious le syndicate inzima kakhulu and kuyabonakala ukuthi into abakade bayiqala uyabo eyenza egameni lokuthandana nokuthi ke nje mo indoda kubalekile phela ukuthi umuntu mase bekhulelwe madoda nananihambe phela niyobona ngaskeni hamba naye phela mfowethu ungezwe ngendaba uyabo le ibaleke kakhulu abanye abafowethu lezo zinto abayinaki ngako omunye azazabe khona ngishebeletha ngoba njoba kuduka ingane nje tjatha uyazi ukuthi sikhuluma indaba lokuphambana kweingane iyo yonke lento yokuthi thina madoda siyayiqhelanisa nento engabe sisondela kuyona no phela kuba kubalekile ukuthi umuntu ahambe naye impela kudokotela abone kwenziwa la maskena nayo ngiyayibona ke leyo kuba khona ebeletha ngiyayibona leyo khona nje leyo ukuthi phela kumaskena hayi umuntu akayi bakwethu futhi nodokotela qaphela ukuthi kukhethwa udokotela naye azobamba ichaze kukhethweni kwalowo dokotela kabe kunjani nodokotela wami nje lapha eMlazi esoya wena nodokotela wakho sesiye uyabona yes mawuyindoda nje funa uhlezwe noqhamuka neoption yabo vele uzokutshela ukuthi hayi la kuhamba kanje masuthi mina ngicabanga ukuthi ake siphume ngala leyo ibalekile ngoba maningi amadoda nje agilekayo kodwa angazi yayizwa leyo nto so yonke lento idicilela phansi isithunzi abantu besimame ngoba akubona bonke abanje kodwa nje kwehlisa isithunzi kakhulu sike enyangeni yomama badinga ukuthathelwa inyathelo nje serious
labantu bavela enkantolo njengokusebenzisana kwabo beyiteam and enye into mawubuka imali emlahlekele ukulungiselela umngcwabo akuyona indaba okudlala hey mfethu yabo nje isiphithiphithi esikhona egcekeni kuzongcwatshwa ngakusasa kunabantu abayeka imisebenzi yabo basemndenini beze ukuthi ingane kamfowethu ishonile noma oandi obane bebekhona egcekeni lapha ekhaya so ngifuna uyibuka yonke leyo nto akuyona into encane so kubalekile ukuthi even umphenyo odila nalecala kufunakala kuthunyelwe imessage kubantu base South Africa ngale senzo lesi esenzwa ilosis uyabo angakwenza futhi kokubili athi ephusha ngala icriminal abephusha civic claim ukuthi possible mhlambe ke uyazi yena ukuthi khona into angayithola kulosis kodwa I believe ukuthi kwi-funeral park khona angakuthola uyabo kunjalo yes siyabonga kakhulu